raspada, ali istovremeno i početku Drugog svjetskog rata u Kraljevini Jugoslavije. Mi se nalazimo sad ovde na delu stalne postavke, u stvari uselili smo priču o 6. aprilu u inače postojeću stalnu postavku, posvećenu Drugom svjetskom ratu, zbivanjima neposredno oko njega, da je praktično dopunili materijalom o jugoslovenskom ratnom vazduhoplovstvu i ono što je najinteresantnije, možda zanimljivije, to su makete koje je uradio maketarski klub Novosadski Ikar i koje su također posvećene odavde od mene levo, znači najdirektnijim suparnicima u zbivanjima na nebu u Jugoslaviji 1941. godine, znači nemačkom i kraljevskom jugoslovenskom vazduhoplovstvu, i ovdje u drugoj vitrini se nalazi izbor raznih tipova aviona koje je jugoslovensko vazduhoplovstvo tada imalo u naoružanju, znači 38. 9. 40. pa naravno do samog svog kraha u Drugom svjetskom ratu. Dakle, Muzej Vojvodine ima nameru od danas pa nadalje da svakom značajnijem datumu, svakom značajnijem događaju iz naše istorije 20. veka posveti jedan ovakav razgovor, jednu ovakvu priču. I počeli smo upravo sada sa 6. aprilom, prosto zato što je to jedan od najvećih, najprelomnijih datuma u istoriji naše bliže prošlosti. Svaka nacija i država ima nekakav prelomni datum. I sad ako gledate istoriju Srbije u 20. veku, recimo 1903. puč je jedan prelomni datum, smena dinastije. Zatim, naravno, svetski ratovi, a za nas je Drugi svetski rat započeo 6. aprila 1941. godine. On je izazvao takvu vrstu istorijskog preloma, čije se posledice evo do današnjeg dana osjećaju. Znači promjena i režima, i smene, i krvoproliće, najteže, i građanski rat, i oslobodilački rat, i jedno četvorogodišnje stradanje. A započeto je upravo jednim od tada najinteresantnijih, najnovijih vidova oružanih snaga, a to su u stvari bili vazduhoplovci. Jer Drugi svjetski rat je prvi rat ili prvi ozbiljan sukob u svetskoj istoriji koji je pretežno vođen na nebu. I da nije bilo dejstava sa neba i na nebu, on bi imao sasvim drugačiji karakter. Znači, to je suštinska razlika između svega onoga što se događalo ranije. Jer su među vremenu između dva svjetska rata, ratno vazduhoplovstvo i tehnologija i razvoj letilica doveli do toga da praktično do tada sporadično korišćenje aviona ili za bombardovanje ili za izviđanje ili za fotografisanje ili za razne svrhe, postane ozbiljan ne rod više nego vid. Znači, praktično stane u rame uz rame sa kopnenom vojskom, ratnom mornaricom, izjednači se i praktično se izbori tokom Drugog svjetskog rata da dominira, što smo nažalost i mi u ne tako dalekoj prošlosti veoma dobro osetili na svojoj koži 1990. godine, gde je praktično taj rat protiv Jugoslavije, Savezne Republike Jugoslavije, vođen isključivo sa neba. Znači, praktično tu kontakta sa tlom, osim onog oborenog pilota koja Buđanovaca nije bio na neki drugi način. Jugoslovensko kraljevsko ratno vazduhoplovstvo ili vazduhoplovstvo vojske Kraljevine Jugoslavije, kako se ono službeno zvalo, je između dva svetska rata bilo jedno od veoma uglednih vazduhoplovstava, pre svega zbog svojih ljudi. To su bili veoma iskusni kadrovi, školovani, ono što je danas u Novom Sadu najzanimljivije, školovanih pretežno u Novom Sadu. Petrovaradinska tvrđava, današnja kasarna Majevica, odnosno Jugovićevo, tadašnja baza prvog puka jugoslovenskog vazduhoplovstva, zgrada vojne bolnice preko puta i tadašnje vojne bolnice i tako dalje. Znači, to su mesta gde su učili, razvijali se i trenirali vazduhoplovci, spremajući se za događaje o kojima danas pričamo. Novi Sad je postao glavna baza jugoslovenskog vazduhoplovstva još 1918. godine, jer celokupno srpsko ratno vazduhoplovstvo sa Solunskog fronta se organiziralo u Nišu. I tako, mic po mic, postupeno, ovdje su počeli da se proizvode avioni 1922. 23. godine, fabrika Ikarus, ili sad se zove Ikar Plus, potom je ono što se zvalo Zemun, Zmaju Zemun i tako dalje, uglavnom. I taj aspekt je u Novom Sadu bio jako razvijen, a u Novom Sadu također, pošto je on bio i komanda i sedište rečne ratne flotile i njene komande, ugostio je i ovu vojnu ustanovu i praktično je i rečno
vazduhoplovstvo postalo jedan svojevrsni vid i vi imate ovdje upravo u sredini ovu veliku silu maketu koja ilustruje i tu vrstu, doduše ovo jeste iz pomorskog vazduhoplovstva, ali takvih hidroavioni su se viđali i na Dunavu. U okviru dejstava reške NATO flotile, koja nije bila mala za ono vremena, pogotovo na Dunavu. Dakle, Novi Sad sa svojim aerodromom jeste bio mirnodopski centar odakle se kretalo dalje u razvijenje, jer naravno ratno vazduhoplovstvo ne može i nije namenjeno da dejstvuje sa mirnodopskih baza. I kad je krenula kriza u Evropi, već kada je izbio drugi svetski rat septembra 1939. godine, i Jugoslovensko kraljevsko vazduhoplovstvo je počelo zavidno ozbiljne pripreme, čak i za današnje pojmove, ozbiljne pripreme za rat. Već ranije su pripremljene ratna letilišta, znači to su bile baze, naravno danas avijacija dejstvuje sa uređenih betonskih ili više ili manje zaklonjenih podzemnih ili nekih drugih baza. Tada je vazduhoplovstvo moglo da se dislocira na svaku veću livadu i to se i uradilo. Na Fruškoj gori nema samo 16 manastira, nego je organizovano 16 ratnih letilišta, od kojih je za našu današnju priču najvažnije ono koje se nalazilo tik iz Kruševalske manastira i nosilo ime, naravno, Krušedol, i u istoriji ostalo zabeleženo kao Krušedol, jer je postalo baza, operativna osnovica i na neki način mesto gde je završio svoj žutni vek Prestonički kraljevski 6. lovački puk, odnosno njegova jedna borbena grupa koja je bila opremljena avionima Messerschmitt 109. Ovde, možemo vidjeti dve makete, znači tih ljudi, tih aviona, vrlo konkretnih pilota, znači to su L7 i L10, oni su tada nosili takve oznake, uglednih pilota lovaca koji su, kako sad znamo, na tim avionima odneli bar 3 vazdušne pobede. Veliki radnici i mali radnici su takođe bili znamenita mesta dejstva vazduhoplovstva sa Fruške gore, znači neposredno blizine Novog Sada, a Novosadski aerodrom, koji je, evo i danas još neki njegovi tragovi postoje, ko ode na Jugoviću, na Majevicu, vidjet će, su bili prazni. Ostao je samo jedan hangar pun aviona i to je hangar koji je pripadao nekadašnjem začetku muzeja vazduhoplovstva. I, nažalost, taj hangar je jedan od 2 hangara koji je na tom aerodromu izgorja. Tako da mi danas više nemamo neke prastore, neke divne avione koji su tu čuzni na sada. Znači, da se vratim nazad, znači pripreme za rat, Jugoslovensko vazduhoplovstvo se razmestilo po ratnim letilištima i 6. lovački puk, čiji je zadatak bio da hrani prestonicu, glavni grad Beograd, i njegovu okolinu i teritoriju Vojvodine današnje, znači teritoriju Banata, Bačke, Srema, i zapadno istočne Slavonije i Bajanje, zauzeli svoje pozicije već 1940. godine. Oni su to tada zvali aktiviranje. Ono što bi mi danas zvali neposredna radna spasnost, ili aktiviranje u ovim današnjim vremenima. I proveli su za ovih 6 meseci, znači od jeseni 1940. pa su proleće 1941. proveli su u poljskim poslovnim bazama, dislocirani i vežbajući, ali istovremeno i ne znajući konkretno šta se tačno događa, jer u stvari u zemlji se događa veliki preokret. Kao što znamo, knez Pavle kao prvi namestnik u Potaji, zajedno sa Prunskim savjetom, pripremao je ono što se dogodilo 27. marta, ovde, vidimo ovde ovo snimanja, na temu naše stalne postavke. 25. marta u Belvedere u Beču potpisan je akt o pristupanju u Jugoslavije Trojnom paktu i izgledalo je da sva dislokacija, sve ratne pripreme i sve kreće nekim drugim putem. Međutim, onda se dogodilo ono što znamo kao 27. martovski puč, vidimo ovde prizor iz Novog Sada, iz Vršca, iz Sombora, iz Subotice, evo Trg Slobode gore, današnji. Vojska je preuzela vlast, proglasila, imamo tamo Novosadski dnevni list Dan u Ćošku. To je njegov originalan primerak, jedan od vrlo retkih sačuvanih primeraka sa kraljevskom proklamacijom o preuzimanju vlasti od Petra II. Karađorđevića 28. marta ujutru. I to je poslednji broj dana koji je uopšte izašao iz štampe, to je bio centralni list Dunavske Banovine, štampa se ovde na 200 metara od nas od muzeja. I kao što znamo, naravno, 27. marta je s jedne strane
proglašen Petar II za kralja, vojska je preuzela vlast, Dušan Simović postao predsjednik vlade i ništa osim toga. Naravno da su sa strane Nemačke i njihovih saveznika, to je shvaćeno kao što znamo kako je shvaćeno, naređene su borbene pripreme da se aktivira ratni plan koji je Nemačka već inače ranije imala protiv Kraljevine Jugoslavije, koji se zvao Poduhvat 25 ili Operacija 25 ratna operacija u Evropi, počeo tamo od zaposedanja Sudetskih oblasti. Znači to je bila operacija 1 u Češkoj 1938. godine. I ta se stvar dogodila, taj ratni zadatak je trebalo da započne se sprovodi, evo to je ovde, posvećeno Čarlijskom ratu, prvih dana aprila 1941. godine i ono što je najinteresantnije i za nas za ovu priliku najvažnije, imamo dokaze sada u istoriji da je predvodnik Trećeg rajha, sam Hitler, naredio neposredno izvršiocu ovog ratnog zadatka, to je bio general Feldmaršal Aleksandar Lev, komandant 4. vazdušne flote, znači jedna od krupnih vojnih jedinica, strateških vojnih jedinica nemačkog vazduhoplovstva, da pripremi neprekidni rotirajući, kako se oni govore, takav izraz su koristili, rotirajući napad bombarderima, svim bombarderima koji se mogu naći na Beograd. I da se Beograd kazni, kako se izrazi srpska predstavnica, da se kazni za šamar koji im je opaljen 27. marta. To se naravno dogodilo od 4 sata i 50 minuta na današnji dan, s tim što je tada bila nedelja i još jedna sličnost je to što je to bio uskršnji dan. Te godine je Uskrs padao zajednički, znači svi su zajedno, cela zemlja se pripremala za Uskrs. Tog jutra u 7 sati general Dušan Simović im dao ćerku, samo na crkvi u Beogradu, komandant i predsjednik vlade, a i komandant vazduhoplovstva. Piloti i vazduhoplovci na ratnim letelištima nisu preterano bili pripremljeni, iako su znali već preko obaveštenih izvora, znali su da je jedan među njima, vazduhoplovni kapetan Vladimir Kren, budući komandant vazduhoplovstva Nezavisne države Hrvatske, dan ranije pobegao avionom iz Zagreba u Grac i odneo ratne planove Kraljevine Jugoslavije. To su znali, vazduhoplovci, brzo se pročulo i znali, ja znam da su naši ljudi, mehaničari čak, znači podoficiri su znali da je tamo neki Kren pobegao u Austriju i preneo Nemcima ratne planove, dislokaciju i ideje kako će se ratovati. Oni su bili pripremljeni za rat kako su bili pripremljeni. Imali su u naoružanju različite avione, neki od vas nam dosta znaju o tome, pretežno u kraju u kojem se mi sada nalazimo, a i oko Beograda, glavno sredstvo odbrane bili su avioni nemačke proizvodnje Messerschmitt 109. Jedna od varijanti, bila nekoliko desetina varijanti Messerschmitta tokom Drugog svjetskog rata, do momenta napada na Jugoslaviju, one su se označavali slovima, aktuelna, trenutno važeća, da kažem tako, slovna oznaka bila je E, koji je dominirao i u nemačkom vazduhoplovstvu i naravno vazduhoplovstvu Kraljevine Jugoslavije, pri čemu je najnovija tekovina ove fabrike Messerschmitt bila tada Messerschmitt F. Klinci u vašim pečacijama, to je ovaj, oni nose model, ovo je model u stvari Frica, odnosno Messerschmitta 109 F, sledeća verzija koja je bila u stvari veoma retka tada još. Pa u našoj nekadašnjoj priči o istoriji vrlo često se govorilo kako su Nemci imali F Messerschmitte protiv naših T Messerschmitte. Razlika je znatna i u brzini, i u snazi, i u naoružanju i tako dalje. Nije tako. Nemci su leteli na E5 i leteli su na Emilima, jer se to popularno tako nazivalo. Naši Emili su bili E3, ali meni je, recimo, okolnosti pre dosta godina, jedan od mehaničara koji je preuzimao te avione u nemačkoj fabrici Messerschmitt, pričao o tome kako su, kada su ih dovezli naši piloti nazad, pa kad su krenuli da ih farbaju u boje Kraljevine Jugoslavije, kad su odrali tu nemačku boju, ispod su našli boje Legije Kondor iz Španskog građanskog rata. Znači, to uopšte nisu bili novi Messerschmitti, bili su remontovani i oni su dolazili u Kraljevinu Jugoslaviju po trgovačkoj razmeni. Mi smo davali nikl, strateške materijale, isporučili smo žito Nemačko, a za uzor smo dobili 3 podloče, koja su isporučene, jedan broj koji nikad nije bio isporučen i trebali smo da dobijemo 173 Messerschmitta 109, od kojih je stiglo nekih 70.
Mi čak ne znamo tačno koliko isporučeno. Postoji ugovor u Nemačkoj o isporuci, opremnice što bi rekli, ali nema dokaza da su oni ikada stigli svi baš u Kraljevinu Jugoslaviju. Našim evidencijnim listama u spiskovima borbenih aviona postoji zapisano 73 aviona Messerschmitt. Nisu svi učestvovali u borbama, neki su uništeni, neki su Nemci zarobili u Zemunskom aerodromu i tako dalje, ali oni koji su učestvovali su se, što bi rekli, obesmrtili na neki način. Drugi značajan avion koji se i proizvodio u Jugoslaviji još u 1939. godine bio je veoma slavni, proslavljen u svetu avion britanske licence, naravno to je bio Hurricane, koji je Kraljevina Jugoslavija dobila na poklon, tako da kažem tako, planove i licencu. Znači nije kupio, poklonjen na Jugoslaviji. I kao što znate, porodica Karađorđević je bila rodinski vezana sa i sadašnjom britanskom dinastijom, Windsora ili kako su tada bili Saks-Coburga, uglavnom, i kralj Petar se često predstavlja kao pravilna kraljica Viktorije. I samim tim su ti posebni odnosi između Ujedinjenog kraljevstva i Kraljevine Jugoslavije doveli do toga da eto fabrika Fokker, koja je konstruktorska fabrika aviona Hurricane, pokloni planova. Oni su počeli da se proizvoditi u fabrici Zmaj u Zemljenu, a deo aviona je stigao direktno iz Britanije. Malo su prosto odvojili od svojih potreba. 1940. godine, u vreme bitke za Britaniju, bili su najteže pritisnuti, odvojili su i dali jednu eskadrilu svojih aviona, proizvedenih u Britaniji. Ti su se čak i kod nas nazivali engleski Hurricane, ili Englezi su ih zvali naši piloti. I oni drugi koji su dolazili iz Maja, bili su sasvim drugačiji, jer i na prvi pogled, pa i ovaj Hurricane koji je ovde, ovaj njegov model koji vidite ovdje u Biblini, to je takozvani Engles, što bi rekli, zato što je kamufliran dvobojnom britanskom kamuflažnom šemom sa dodatnim naravno oznakom Kraljevine Jugoslavije. Pa iz Zmaja, iz Zemljena izlazili su ovakvi avioni. Ovdje je jedan primjer, znači ovo je jedan, što bi rekli, Srbin Hurricane, tako su ih zvali, iz Zemljena, znači drugačiji su bili obojni, na prvi pogled su se razlikovali. I ti Hurricane su vezani za još jednu interesantnu priču. To je sad mala digresija u celu ovom, pošto naravno da je Messerschmitt 109 imao mnogo bolji motor i mnogo bolji nego Hurricane, taj britanski Merlin je bio slab. I Hurricane je u suštini bio avion druge linije Britanije, specifični zadatak i taj je bio zvezda prve veličine. Uglavnom, pokušalo se i uspešno se to uradilo, mada nemamo direktno sačanstava, nemamo nijednu fotografiju od toga, da se na Hurricane stavi motor od Messerschmitt. I taj avion je naravno bio vrlo uspešno, počelo se tu ispitivanje u vreme kada je Kraljevina Jugoslavija ušla u rat. Kraljevina Jugoslavija je imala svoju pravu za prve veličine među avionima, to je avion, evo ga ovde, znači vidjet ćemo ga u Biblini, ovdje u sredini se nalazi, a imamo i ovde, u ovoj maloj drugoj. To je naravno jedan iz serije domaćih aviona, je Kraljevina Jugoslavija intenzivno proizvodila avione među dva svetska rata, još od 1920. godine, znači od onog Ikarusa iz Novog Sada pa nadalje. Čitav niz konstrukcija, to je, ako sam ja dobro prebrojao, skoro 150 različitih tipova aviona i jedrilice u Kraljevini Jugoslaviji proizvedeno i različitog kvaliteta, različite uspešnosti. Neki od njih su toliko interesantni bili da su Nemci se polomili prosto da dođu da zarobe prototip tog aviona, kao što se desilo sa jednim avionom koji se zvao 232, koji je inženjer, jedan od naših čudnih konstruktora inženjera konstruisao, koji je imao pilotu ležećeg položaja. Postoje neki razlozi zbog čega pilot koji leži može mnogo više da izdrži. Taj način letenja, da kažem tako, nije posle više nigde nije korišten. Lenci su se ubili prosto do zarobeta i oni su ga stvarno zarobili u opitnom centru u Zemunu. Isto tako je jako zanimalo IK-3. Avion o kome pričamo, IK-3 je, ili kako se još on ponekad kod vas naziva IK-Z, jer su učestvovali 3 konstruktora u njegovom projektovom izvođenju i konstruisanju. On je celokupno, sad je praktično od domaćih materijala i na domaća pamet ga je napravila u fabrici koja više ne postoji danas, fabrika Rugožarski se zvala, nalazila se u Beogradu, i proizvodila je avione
neposredno za vazduhoplovstvo Kraljevine, kraljevskog vazduhoplovstva i proizvodila je pretežno, znači ona ušla je u rad sad proizvodići drugu seriju IKA. IKA je bio mitološki avion, tako kažemo kod nas. Mnoge priče su vezane za ovu konstrukciju. Recimo, jugoslovenski komunisti su ukrali planove iz Rogožarskog, predali su Sovjetskom savezu i onda je nastao jedan, recimo, to je jedan od mitova koji postoji. Ima takvih priča još, ali prosto nema dokaza da je tako nešto i znamo da je prototip jaka u Sovjetskom savezu poletao mnogo pre nego što su oni mogli da dobace te planove. Moguće da su ih i ukrali ili šta god da se dogodilo. Uglavnom, nikad nije bio jedan od aviona među prvih 7, ili kako god to možemo da kažemo, početka drugog svjetskog rata, po kvalitetu, po borbenim karakteristikama i po upotrebljivosti. Ali, Kraljevina Jugoslavija je ušla u drugi svjetski rat i u Opremski rat. Na današnji dan ušla je sa samo 5 ispravnih IKA. Jedna od njih doživala je ovu sudbinu, kao što je evo ovaj ovde, nemački oficire. 3 IKA su izgorele, jedna je spaljena na Velikim Radovcima, a 5. poslednja, evo, stigla je u opitni centar u Rehlinu, to je danas u istočnoj Nemačkoj, i dobila je nemačke oznake i letela je, odvršili su ispitivanje, naravno, na tom avionu, sami Nemci, i tako je završila svoju ratnu sudbinu negde na nekom savezničkom bombardovanju tamo kasnije, tokom 43. 44. Do 42. godine znamo da je postojao taj avion registrovan u nemačkom vazduhoplovstvu, posle toga ili su ga oni sami slupali u nekom letenju, nešto su radili sa njim. Tako je IKA u užem smislu reči završila svoj put. Međutim, u šire gledano, posle oslobođenja Jugoslavije 1945. godine jedna od prvih stvari koje su nove državne vlasti uradile i su da reorganizuju vazduhoplovstvo i vazduhoplovnu industriju. Jedna od prvih ideja je bila, budući da su se većina konstruktori i ekipa ljudi koje je radila IKA-3 pre drugog svjetskog rata bila uključena u novu industriju vazduhoplovnu, onda je nastao njen potomak, avion, prvi borbeni avion domaće konstrukcije S-49, koji je spreda ličio na jaka i imao sovjetski motor. Zadnji deo je bio Nikin, na neki način ovaj izvornik, da bi onda nekoliko godina kasnije, posle rezolucije Zirova, da je još jednom doživio transformaciju, dobio je francuski motor, podobio metalnu konstrukciju i samim tim postao najbrži avion sa propelerom, znači klasičan klipni avion koji je proizveden u Jugoslaviji i tek posle kad su konstruisali prvi mlazni avioni i svi ostali, našili su ga brzinom i tako je u stvari i S-49A i S-49C možete da vidite ako odete u vazduhoplovni muzej u Beogradu i jedan i drugi primjerak su sačuvani, pričemu ovaj C je posebno zanimljiv jer je on u zadnjim trenucima raspada Jugoslavije evakuisan iz Tehničkog muzeja iz Zagreba jer je bio menjan, prosto vazduhoplovni muzej menjao jednog svog Thunderbolta kojih je bilo nekoliko za S-49C koji je Zagrebački muzej 2. Pa su oni, ali taj C koji je namjerio bio u Beogradu je gledaš u glavu izvukao, prešao je put kroz Bosnu, kroz Tili i Haribu dok nije došao u Beograd i jedno ga naravno izloženo u stalnoj postavci. Isto tako je doživio sudbinu jedan kasniji primjerak koji još nije izložen nigde javno, to je Petljakov, sovjetski bombarder koji je takođe evakuisan iz Zagreba sa Plesa tamo i u delovima, ali to je druga priča. Da se vratim dakle na Aprilski rat, i to je prilike priča o našim avionima i ono što se čime Kraljevsko i Jugoslovensko ušlo u sukob. Ljudi koji su letali na njima, kažem, bili su školovani od Novog Sada do naših vojnih škola. Tada već nije bio obično da se ide pretrano iz inostranstva, ali Jugoslavija prosto nije imala takvu potrebu, imala je vrlo iskusne svoje i dobre svoje vazduhoplovne škole i kadrove. I ovu, znači, početnu osnovnu koja je bila u Novom Sadu, zatim bombardersku školu u Crvenoj crkvi nedaleko od Vršca, znači opet na tlu današnje Vojvodine, izviđačku i meteorološku i osnovnu školu takođe u Petrovaradinu, školu u Mostaru, školu vazdušne borbe i tako da. Znači, prosto i pomorsko vazduhoplovstvo, naravno na Jadranu, u Zelenici, u Boki Kotorskoj i u blizini Splita, u Divoljama, gde su i mnogo kasnije bile baze.
na najnovije vreme. Sve u svemu, uz ovu 6. aprila prve vesti stigle su običnim telefonima na letelištu. Prosto zazvonio je telefon kao bezmalo u hollywoodske filmove, zazvonio je telefon i rekao: dižite se, letite na Beograd, radite tamo, Nemci bombarduju Beograd. Jer nažalost Kraljevina Jugoslavija, takva kakva je, doživjela sudbinu da unutrašnji organizam državni bude rastočen na razne načine ili nedovoljno organizovan, uključujući naravno taj sistem veze, uzbunjivanja i što na čemu država počiva da se brani. I prve vesti na letelišta širom zemlje stigle su upravo tako. Podigli su se naravno oni najbliži dežurni takozvani avioni i sa Šerovskog aerodroma, i drugih aerodroma, i sa Knićkog aerodroma, iz drugog Lovačkog puka, i uradili šta su uradili. Epilog Drugog svjetskog rata u aprilu je bio u stvari kapitulacija 17. marta. Teritorija Vojvodine doživjela je tragičnu sudbinu da bude podeljena između tri zavojevačke sile, Nezavisne države Hrvatske, Sremu, faktički Mađarske, ovdje u Bačkom, Novom Sadu, i praktično Nebićevski Srbije, odnosno domaćih Nemaca i Banatu. Novosadski aerodrom, kao i Novi Sad, jugoslovenska vojska napustila je 9. i 10. aprila noću. Sve jedinice Jugoslavije su uglavnom povukle, izuzev još nekih manjih jedinica iz Prvoradinske Brzeve i Prvoradina. 11. aprila ujutro, rano jutro je švrak bio, minirani su mostovi na Dunavu, i most Kraljevića Tomislave i most Kraljevića Andreja, koji bi danas, ne znam zbog čega i dalje zovemo most Franca Josipa, jer je on imao svoje ime u Kraljevini Jugoslavije, železničke stvari koga više nema. I praktično je napušteno i letilište na Jugovićevu, ostao je samo taj nesvrstni hangar sa istorijskim avionima iz Prvog svjetskog rata, koji su poslednji vojnici koji su odlazili spali. I tako smo izgubili Spada, Formana 40, izgubili smo Bregea 14, nekoliko verzija, prvi putnički avion Kraljevine Jugoslavije, nekoliko poteza. Izgubili smo što bi danas jedan vazduhoplovni muzej, naravno, suvim zlatnog plata. Prve jedinice mađarske vojske ušle su u Novi Sad 11. aprila uveče, a tog dana izvršeno i drugo, koliko znamo, pokušeno jedno kraće bombardovanje Novog Sada. Znači, Novi Sad je direktno, uglavnom je bio poštećen bombardovanje u Atijskom ratu. 7. aprila ujutro jedna četvorka Dornija je bombardovala Shellove skladišta nafte, koje su se nalazile tamo gde je sada most Slobodan na Dunavu, iz kojih se snabdevala rečna ratna flotila. Ako vas podsjetim na to da je rečna ratna flotila imala jedini deo ratne mornarice Kraljevine Jugoslavije, ako vas podsjetim na Monika Brava, jedina koja je nešto uradila, da tako kažem, na mornarici Kraljevskoj, onda je otprilike odgovor zašto su napali baš Shellova skladišta, da brodovi ne bi imali gorivo najjednostavnije. I travirana je jedna povorka za koju nije baš to posle jasno šta je, da li je to su bili Svatovi ili Sahar na Izračkoj ulici, negde prepodne 7. aprila, i 10. aprila dva laka bombardera su bombardovala sada već napušteni aerodrom u Novom Sadu, ali bukvalno već su prve izbiljačko odorenje mađarskih jedinica bila na aerodrom, tako da su oni praktično napali već za poslednji aerodrom. Hangari su goreli jer su ostavljeni, kako su govorili ovi prvi, postoji mađarski izveštaj, kaže četnici su odlazeći za sobom spalili hangar. Uglavnom, Novi Sad je eto tako pao u ruke okupatoru. Što se tiče vazduhoplovnih zbivanja ovde, ona su nastavljena tek posle Drugog svjetskog rata, baza je obnovljena, aerodrom je proradio, ali više nikada u tom obimu kao što je bilo, više nije bilo škole, nema nije bilo učilišta. Vazduhoplovstvo je, što nije uništeno većim delom, je palo u ruke. Nemci su zarobili ukupno blizu 100 aviona kraljevskog jugoslovenskog vazduhoplovstva i uglavnom ih dodelili Nezavisne države Hrvatske. Tu je bilo svašta. Znači, od IK-3 koji su odali, naravno, sa sobom prototipova, o kome sam već pričao, i naravno bilo je razne drugih aviona, Blendhana i tako dalje, koji su završili uglavnom vazduhoplovstvo Nezavisne države Hrvatske, od kojih je praktično samo jedan deo jednog Blendhana sačuvan. Jer je on preživao i Drugi svjetski rat i pao je kasnije u ruke partizanima, oni su ga osposobili i
leteo je čak i u vazduhoplovstvu Nove Jugoslavije jedno kraće vreme, da bi posle poslužio kao meta i za vežbalište za protivpožarne jedinice, ne tako daleko od dana. Još ono što sam htio da kažem je na kraju, znači da je izvesno i potpuno jasno da je u borbama za nebu Beograda i ovom delu Jugoslavije 6. 7. 8. aprila i nešto kasnije, znači do 10. aprila poginulo 12 pilota jugoslovenskog vazduhoplovstva. Često se pogrešno izasipati ime 11, čak ulica postoji u Beogradu 11 vazduhoplovaca, nije 11, nego 12. 12. je jedan naš, tako reći, sused, Vladimir Gorub, pilot lovac koji je oboren od Garninovcima, ne tako daleko odavde i za koga potpuno se znamo da je doživjela tragičnu sudbinu da ga dva nemačka aviona treniraju da je padobrodna i njegov padobro je bio spaljen, ja sam taj padobro video, znači svojim očima, on jeste nagoreo, bio i čovjek je bijen na padobrodskim vezama, spasavajući živ malo. Međutim, pre toga je oborio štubu, čiji su ostaci verovatno današnji dan nalaze na zapadnom kraju Kitarskog brega, a posada je od strane Volksdeutschera sahranjena u Šajkašu, postoje dokumente o tome. Znači, to bi bio taj 12. vazduhoplovac. Većina njih je svoje živote završila ovde u okolini Novog Sada, Čukrugog, možda 20 km najviše. I među njima je najslavniji pilot lovac Milivoj Bošković, koji je pao u Poljski rit na 1909, koji je izložen danas na jedini ostatak Mila, koliko se zna u evropskim muzejima, njegov nosni deo motora, Daimler Benz, znači to je ovakav avion, samo naravno naš, nalazi se znači, u muzeju u Beogradu i telo Milivoja Boškovića je bilo u tom mulju, kako se uvijek u obroku kada je dignut i izvađen, i praktično je početak bila živa majka, prepoznala svog sina, početak koji je samo gledao. Drugi tako tragičan, još i Kini su završiti, druga tako tragična sudbina je, inače to je pričala o spomen kompleksu između Šajkaša i Loka, odnosno Vilova, uz putem na Pitelu, gde se nalazi jedini na teritoriji široj okolini, osim spomenika radiocima Beogradu, znači pilotima, lovcima i drugima poginulim Matijskog rata. To je posada jednog bombardera, Blenheima, znači prošlog posada koja je stradala 7. aprila u povratku sa bombardovanjem Tebišvara. Inače je poletala i dejstvovala Zagreb na Velike Radnici. To je bombarder Blenheim sa 81. izviđačke vazduhoplovne grupe, koja je se proslavila i obesmrtila na neki način na našem vazduhoplovnoj istoriji time što su imali i uspeli su da bombarduju željezničku stanicu u Arabu, u Tebišvaru. Napadali su segedinske ciljeve, 2 aviona su tamo oborena, zatim su napali i vrlo uspešno nemačke aerodrom 27. lovačkog puka nemačkog, ovog lovačkog puka, ovaj mesečnica nemačkim, on je otuda, od Pečuja i vrlo verovatno, znači po dokazima koji postoje, oštetili su najmanje 2 lovca na zemlji, pri čemu je jedan Blenheim oboren tamo. Dakle, ova posada oborena kod Vilova, njen komandir je bio major, vazduhoplovni major Slavko Zelenika, i druga 2 člana posade su bila misterija sve do ovog trenutka dok nisu izvođeni iz crkvene porte, ishumirani pred 8 godina u duše crkvene porte. Porodica Slavka Radovića, strelca tog aviona, do tog trenutka, znači 1992. godine, nije znala šta se sa njihovim sinom bratom. Zave Radovića su mesto blizu Ivangrada, odnosno sada Merana, u Crnoj Gori. Možete se zamisliti kako se to dogodilo kada je došao tamo neko iz nekog muzeja i rekao da našli smo ostatke vašeg pretka, sina, rođaka i tako dalje. I to herojski stradalo prilikom obrane Jugoslavije od 1945. godine. Takve sudbine verovatno ima još. Nisu svi piloti identifikovali, nisu svi posade pronađene i još uvek i po Vojvodini, po Mađarskoj, po Rumuniji i u mjesta gde su leže negde olupine i uključujući kod negde kod Belegiša u Dunavu nalazi se vrlo verovatno jedan IK-3, a u Tisi kod Novog Svetog Ivana, znači dosta blizu granice, nalazi se sasvim pouzdano znamo jedan Blenheim koji je
oboren takođe sa izradinačke borbene grupe koje možda jednog lepog dana podvodni arheolozi malo da rade, znači da se ne bave samo udalje, da nam Titanik ne bude zanimljiv kao podvodno olupno, nego da probamo nešto poznati. Evo, toliko od mene danas. Drago mi i hvala vam što ste bili strpljivi i što ste bili danas u Muzeju Vojvodine. Mi ćemo ovakve programe nastaviti. Ima u našoj prošlosti mnogo prilika za priču i mi bi voljeli da se naša javnost podsjeti da se prosto ne zaboravimo. Se ne bavimo vrlo udaljenim temama, teme koje čine našu prošlost, naše život se nalaze svuda oko nas, a mi ćemo probati da ih izgledamo, da ih ponovo vratimo u javnosti, da u ovom prostoru ili nekom drugom prostoru oživimo. Eto, hvala i vidimo se. Inače, naravno da je stalna postavka vaša, a ona se nastavlja dalje. Ovde sa leve strane pričamo o psihičkoj borbi i partijskim modelima u Vojvodine, koji su počeli veoma brzo posle ovih dana. Ovo oružje koje je tu skupljeno, koje vidite ovdje na gomili kako se predaje u Sremu, u Rumi, druga dela toga je stigla u Zanima na Fruškoj gori. Nastavljeno su ta dejstva zaključno tamo sa operacijama Treća armija na kraju, koji su se zapravo savjednicima na puno naše Slovenije, a ovdje na sredini i počeo od ovog gardijskog pripadnika gardijske brigade, tadašnje kraljevske vojske, pa do glavije su pojedinačne teme, opreme, naoružanje, uniforme, baze, škole, znači razni aspekti života na slobodnoj teritoriji Fruške gore i ono što je najtragičnije, to su zbivanje, naravno, vezane za stradanja, represalije neprijatelja protiv borbe, protiv mirnog stanovništva koje ničem nije provociralo neprijatelje, čak i oni su se našli na putu i stradali u Jasenovcu i penirani u ogromnim mašinu Trećeg rajha. Znamo da su bosanske Jevreji završili svoju sudbinu u Auschwitzu najviše, naši vojnici domaćani penirani u ogromnom Šarvalu, recimo, sličnim, znači, da bi se sve to zajedno rešilo za Vojvodinu posljednjih dana oktobra 1944. godine i fizički uspjeh sad više ili manje drugi, ali je mnogo, ali je uspjeh izgleda. Naravno da. Nije mi to riskao. Ja, tako to nešto. Vidiš, gradio bi se da ovo Slovenije. Naravno, to je po Austrougarskoj, iz Austrougarskog vazduhoplovstva nasleđen kroz školstvo, mali nadev, zvalo Žalova. Pre rata nije bilo, bila je jedrinica lasta koja se proizvodila, ali nismo imali jedrinicu. Lasta imamo, tek ova lasta je prva lasta. I ima jedna jedrinica i posle rata sva ova lasta. Nije. To je prvi pomali građan kola. To je isključivo, tako neke proizvodnje nije građan kola. Oni jesu proizvodili da je osnovno stanje. Naši koča žaba,